Once more, we ask kindly Iranian embassy and his staffs inside the building to come out and receive our protest letter, please. We know that you, like us, you don't have any influence in Iranian regime's policy in the area, but we know that you can affect the Iranian regime to tell them that there is some Kurdish ethnic groups has been demonstrating against your embassy in Copenhagen. Please, if you like, come out and receive our letter. Otherwise, we are imposed to put it in your postkasse. Som I ved måske godt, at for 3-4 uger siden, da iranske regime har begyndt at bombardere den nordlige del af Irak, som vi kalder den Kourdistan-område, og der er mange landsbyer og mange marker, som er ramt af de her bombardementer af iranske regime, og folk har forladt deres plads og deres landsbyer og huse og blev sat til uden håb. Folk ved ikke, hvad skal de gøre, og de ved ikke, hvornår de skal komme tilbage til deres land. Vores protest og demonstration her i dag mod iransk ambassade, det er fordi vi har et brev til iransk ambassade for at de fortæller deres regime og stopper det her bombardement af de kurdiske del af Irak. Nej, desværre, vi har bedt de iranske ambassade for at komme ud og modtage de her brev, som vi har, men de har slet ikke svaret og heller ikke kommet ud fra huset, som vi kalder ambassadørhus, ikke? Men vi blev nødt til at sætte vores protestbrev ind i deres postkasse. Stop bombing! Stop bombing! Stop bombing! Stop bombing! Stop bombing! Stop bombing! Bombing is a crime! 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 The Iranian bombing of innocent people, of innocent civilian people, is a crime against humanity. We are asking the Iranian people, the Iranian government, to stop this unfair bombing. We ask them to stop this bombing immediately and give compensation to these people who hit by this bombing. And let the innocent people come back to their home. ئامادەبوونتان لێرە لە بەردەم سەفارەتی ئێراندا لە دانمارک هۆکەی چییە؟ پێشکی سوپاسان دەکەم بۆ ئامادەبوونتان لێرە وەک کوردان تیڤی. ئێمە وەک ڕێکخراوی چاک هاتوین بۆ ئێرە لەگەڵ باهاوکاری کۆنگرەی گەل کۆمەڵێ کوردیش کە لە ڕەوەندی کوردی پێکاتەوە لە دانمارک بڕۆ پرۆتستۆکردنی ئەم تۆبارانەی کەس بۆ 3 هەفتە ئەشێت بۆ سەر خەڵکی کوردستان واتە باشووری کوردستان هەر لە سنووری حاج عومەرانەوە هەتا پێنجوێن هاتوین بۆ ئەم خۆپیشاندانە دژ بە جمهوری ئیسلامی و هاتوین بە هەموو شێوەیەک ئیدانەی ئەم تۆبارانەکەین دەبێت ئەم تۆبارانە بۆ وەسێ دەبێت خەڵکی کوردستان بە ئازادی و بە سەرفرازی لە شوێنی خۆیان بژین ئەم تۆبارانە کۆمەڵێک خەڵکی ئاوارە کردووە کۆمەڵی زیانی مادی زۆری خەڵکیان دەجگە لە کۆمەڵە شەهید و برینداریش بەداخەوە کە زۆربەی ناوچەکانی پشدەر و پێنجوێن و حاج عومەران شوێن ولانی خۆیان بەجێهێشتووە. وا دیارە ئەمڕۆ بەداخۆم جارش کە کوردان هەمووی پێکەوە نین پارتەکان لێتانەوە دوورن هۆکەی چییە؟ وەڵاهی ئەوە دەبێت ئەم پرسیارە لە خودی خۆیان بکەین وەکو کورد و وەکو ناوەندی چاک و وەکو کۆمەڵی کوردی بێلایەن یاخود هەر کوردی هاتوین هەر کەسێک دێنێت ئاسانە بەڵام من لێرەوە دەڵێم ئەگەر ئاهەنگێکی حیزبی بێ ئەگەر ئاهەنگێکی خۆیان بێ بە هەزارەها خەڵک دێت بە هەزارەها دێن بۆ شایە هەڵپەرژێ بەڵام بۆ پرۆتستۆکردنی ئەم تاوانێک کە ڕۆژانە بەسەر خەڵکی کوردستان دەکات کەس ئامادە نابێت ئەم پرسیارە دەبێت هەر لە خودی خۆیان بکەین هەمووشیان ئاگادارکراون بە ئیمێلیش و بە ڕێگای تەلەفۆنیش و لە سایتەکانیش ئەمە دوو هەفتەیەک زیاتر ئێمە بانگەواز دەکەین بۆ خەڵک شوێنەکەمان پێوتون کاتەکەمان پێوتون بەڵام کە خەڵک نایەت ئەوە خەڵک بەڕاستی لە ئەسوی حیزبەکاندا ئێمە هەوڵ ئیرۆ سەدەمەکەم لەڤێ دەرێ و لە ئیرانێ وەکێ خۆفانی وەکێ چەنەواری مرۆڤێ مەیە قەتل دەکەن دەکوژن مەرکوژی
مرکزی یادکن و ولته که دبی که دموکراتی وکی اروپایی وکی اوه وان نابینن جبوی که دنگ گل کرد ماسوم به دنیای به بیستیدن امل بدره ایران پروتستو دکن و هم دخوازی که یک دبی که ام دموکرات با ایشو کل کردان ببینن وکی انسانان و خودی به درکبن گل می ماسوم تی کشتن و دنگ ما به بیستین جبوی که دنگ خب بیستین امل بدره Stop bombing! Stop, stop bombing! Stop, stop bombing! Bombing is a crime! Bombing is a crime! Bombing is a crime! Bombing is a crime! Goddag, mit navn er Jimmy Jensen, og jeg er medlem af CHAK, som er her for at demonstrere i dag. Jeg vil spørge, hvorfor er I her i dag? Jamen, det er vi for at demonstrere mod de forfærdelige bombninger, der finder sted, eller har fundet sted fra Iran og ind i Irak, som fordriver en forfærdelig masse mennesker fra nogle relativt små landsbyer, som jo ikke har noget som helst med det Iran er ude efter at gøre. Har de svaret i det? Nej, de svarer ikke, og det gør ambassaden aldrig. Altså, de kan ikke forhindre, at vi er her for at demonstrere, men at komme i forbindelse med dem personligt, det er meget svært, for ikke at sige, det er umuligt. Men sådan er det for mange udenlandske ambassader i Danmark i øvrigt. Har I skrevet noget til dem? Ja, der er jo skrevet flere protestresolutioner, og de er også afleveret. Vi har fået hjælp til at aflevere dem, altså i brevform. Vi har ikke fået adgang til at komme ind og tale med ambassadøren. آماده شدن ما اینجا برای در مقابل سفارت جمهوری ایران ما جمع شدیم به خاطر اینکه ایران مدت 3 هفته بیشتر مدام مرزهای کردنشین بین ایران و عراق مدام بمباران قرار داده و این بمباران باعث شده که دهات‌های زیادی از در مرزهای ایران مجبور بشن که دهات‌های خود را ترک کنن و باعث خسارات زیادی شده و ما هم کردای دانمارک اعم از سازمان ها متاسفانه تعداد کمی در این تظاهرات آمدن، ولی خب ما اومدیم که این اعتراضات خود را در مقابل جمهوری اسلامی اعتراض کنیم که این تظاهرات که این بمباران توقف کنن و همچنین ما مقاله نوشتیم و توسط یکی از همراهان به این جمهوری اسلامی تحویل داده شد و اعتراضات ما چیزایی که ما خواستیم این ناوندی که بهش میگیم سازمانی که درست شده حالا سازمان مبارزه با قتل و کشتارهای کرد به نام چاک، ما چند تا خواستار داریم که یکی از آنها پایان دادن بمباران‌های مدام بدون چون و چرا در مرزهای ایران می باشه. دوم پرداخت خسارت به آسیب دیدگانی که در دهات‌ها باعث شدن و سوم اجازه برگشت آوارگانی که دهات و مکان‌های خود را جا گذاشتن به جاهای خودشان برگردن. خیلی ممنون.